ओइबा से कई दो ओइगे हाइबसे सिगे एमा हाइजगेबो सि अंत मयाम खमिनसेबको खमिनसे अंडरस्टैंड तौसेबनी नसिगे सब्जेक्ट सिदी आइदी अदुगी मतमदुदगी 1989 दगी आइदी एसटी ओइगदबनी हाइबगी थिगलपोसे आइदी हाउरेबा एज ए लोन मैन आर्मी आई एज ए लोन मैन आई तुमदना थिजनजरेबा सि पोचे को थीरगा खोलगा आई मसिगी एसटी ओइनबगी अदगी काय हाइता अखोइगी अंगांगसिंगसे थबक फंगनबगी को मेन दी काय हाइगे चाक चादरदी कमाय तौदोइनो चाक चादरदी कदा दुन चाकथुंग फिदुंग फंगदरदी कमाय तौदोइनो अखोइ छोना कदा सहिदा अखोइ अदुगी मतमदुदा लाइला सु खरा हाइबनी खोपनी ना तौरब कांबुदुना अखोइ एसटी ओर नंग थोक लेरमे को अदु मतमदगी अमदरगी याम लाइन ओरम याबदुदा ओके जा अदुना हौजिकती कमाय तौगी मसिगी एजुकेशन दगना हारंगेबको अखोइ क्राइटेरिया सहिदा मसागी ओजादा थाबियो ना हाइबदो अदुदु सोशल एंड इको स्ट्रक्चर थाबियो हाइबनी को अदु थाइसे बैकग्राउंड एजुकेशन क्याम तौई लाइरिक क्याम हाइ पैसा क्याम पाइ सिगी वरिनी को हाइसे पैसा पाइदे लाइरिक हाइते आई हाइजगे को यामना खरा फाइदा खरा लाइ साबे वादनी को आई समा याम क्लियरली थमजगे डिस्टिंक्ट कल्चर अखोइगी सेद नुपी का चेलगा लोहंग थोइसिदी these are all distinct culture अखोइगी कनोदा लाई हराव तौब खोपा लेदना सिगुमसे distinct culture कवे geopolitically geographically अखोइसे isolate ओइबा मफम ममदा लेबा पोटने बसे कोइजि को ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर हाइतारे दो लेबा पोट अमजे इंडिया गी मयाइदा नतेबा को अखोइसे आइवम हाइगेबा शाइनेस हम चुलेनेबा अखोइ हजि आर्मी हम चाचे अंगा हम चलोगा जे हिन सर हाइरो नते गुड मॉर्निंग सर हाइरोबा चेन होनानेबा वा खं अखोइने स्पॉन्सर तौरिबा अखोइने इमा ट्रस्ट ना मस फमजै को अदुदा स्पॉन्सर तौरिबा अंगा जिदा अखोइ तंबीबा थैंक यू हाइबजे हाइओना थैंक यू हाइबजे हाइ मा इकाइबा हाइबा को शाइनेस हाइबदि अदुनि को अदुगुमसि सुलै हाइबा को एंड वी आर इंडिजिनस पीपल ओके अखोइगी ग्रुप से अखोइ ओजा मनि नंगा सा हाइबिगिबदो मसागी लिसिंग अमदा मी अमा हाइजे 0.001 नेबको आइसो होतोक जरेबा 0.001 नि मसे एनी टाइम इट कैन बी डिस्टिंक्ट टोक खंगो ओके ओजा को अदुना यामना का हाइतारा मसी मथंगी राउंड मु थमजगे को अदुगा आइगी मोतदी इसे नाउ यामसिंगसे लेट इट बी एनी कम्युनिटी मैतै दि ओरसु अमदगी ओरसु अमदोरसु हि साउबिरकनु अखोइगी मणिपुर की मणिपुर की थबक तब खोपसे सिदिने प्रो डाटा बेसिस दai कोटा थंगल लोरे ओके कमेंडेशन थाबसे हजिक लोइनम कनो ओइरगदि अखोइगी रिकमेंडेशन से थाबसे थादबसिना अखोइगी प्रोसेस से चटप यादबगे म पल्लग लेबम रिपोर्ट ओइरिबे स्वाइगी एरिया से ओइतारगदि रिकमेंडेशन थाबसि मग याम तंगाइ फदब ओइदुनि अबेबगेना कमाइ थंबिदिंग सो एरिया से मसे अखोइगी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सु खरा एप्रीहेंशन लेरिसे अतै इचिनाउसिंगना ऑब्जेक्शन तौरकद्रा हाइबदु लेबा मालेबको अदु लेबा तारगदि आइना रिक्वेस्ट तुजबिदो हौजागी दो चीफ मिनिस्टर ना का हेतारे अखोइ सि कौबिरगा सि सुमाइ तौदना सि वारी सानोगना अदुबा सेमबिबदो अदुमदि दका लेबा अदुगा वारी सानजगे अदुगा मोइगी डिग्निटरीज ऑब्जेक्शन तौरकदरिबा डिग्निटरीज मयाम सिंदो अदु वारी सानजगे अखोइ कन्विन्स तौजगेबको अदुतना अतोपना साउरकनी हाइबगी दमकता अखोइना सोमना खंत तौतबदि आई थिंक इट इज रॉन्ग को अदुगा अखोइगी मैतै ही अखोइगी आइगी कालुक के हाइतारे को मैतै गी सो आइना मैतै से मरुओना इंडिया गवर्नमेंट दा यामना अदुम साउना दुम लेबको शुरुदगी हौबदगी आई वामता थमजगेबको मयाम खंगिनन से हाइबजबनी को 1947 दना असम की पॉपुलेशन से 3.12 करोड़ होएबा अदि करोड़ अहुंगा लाख 12 होएबा अदुगा होय मणिपुर की पॉपुलेशन ना लाख 5 होएबा याम खेनगरेबको अदुना ब्रिटिश ना पालकप मतमदा असम प्रोविंस ना पालकप मतमदा बको मसाइगी मणिपुर सु यावमिनी को अदुगा मनी किंगडम अनि ने यावसे मणिपुर का कनोगा त्रिपुरा का अनि सि यावनेबा अदुना पॉपुलेशन जी याम दबनिना असम नाकंदरी यूपी का लेसे स्टेट मा फॉर्म तौहिनी क्याम हपोनी द करोड़ ngaltaनेबको अदुना दुमा तमदुदा अदुगी असम नाकंगी साइ अदगी 1947 की 15 अगस्त की नुमित हुमनी सेसिदा वेस्टर्न पाकिस्तान की असोमदा अदुगा बांग्लादेश की सोम नाकंदा 20 लाख मी सीबा अदुना जौलानी रू होय अमदा अखोइना ब्लेम तबु याय को दैट इज फ्रॉम आउटसाइड अखोइ सु क्रिप तबु दका लै अखोइ सु कंप्लेंट तबुदमनी दैट इज आउटसाइड अखोइना हाइगदब पोतुनेबा अदो असोम नाकंदगी सु मोइदा डिफिकल्टी से यामना लैगी हाइजबनेबा इना अदुना अखोइना असोम नाकंगी द कई डिफिकल्टी लैगिगे व्हाई दे आर गिविंग अस सी स्टेट हाइदो पार्ट सी स्टेट एंड हाइसे मस बिरेसे करिगिनो हाइबदुगी एनालाइज तबमदि दका लेबा बिकॉज़ वी आर कंपेयरिंग विथ 3 करोड़ 12
lakhs aduna Assam Manipur na juda part sida thamdana Sikkim dona thambo oir targadi ani do mano ha kadoi ne ko aduna apprehension se sumana lengani lot of difficulty mo just laiba ado aina si hai matam de India government gi kanu changyana har e ko but then I'm talking about the understanding understanding do akon understand tong daga di den adum phugai na le ne adum nusina da le ne ba aduna ni aina si haje se aduga masagi kanu se AC demand gi se masidi hojiti the ball is with the CM direct kanu da ko CM gi kanu da le director haigadra director si le aduna aina hoji request tawjari si di CM request tawjari si di akoina ngangna gadaba kan kanano adu sinbiyo akoi ngangna jage kaimta problem thon jaroi aduga this is our right ko akoi angang sing hoji thau phangdadana leiriba akoi Imphal area da thabuk toise lupa lising tare ta tawba lupa lising da tang hasida kari no mon tawdo se future si kai no leitabadu uda aina si yam tina kai haitara tan tawjaba thank you so much abdu ngai je oza ai oza kan oza santi dam lak jage oza akoi fiziki schedule tribe chi gi tan be fiziki phangdari akoi gi recommendation je ada tha da be gi si gi de pallaga leibe area sem leidi matang sida mu akoi second round su kupna papung da sumuk lak jage fiziki si thabi criteria suba sudaba akoi haibam lei schedule tribe sigi pot sum lei ngangna raga lei pot am su oide duguma sida haiba tare yaning ba kangbu ma koi gi yaning da ba kangbu ma polarization haiba tare sigi pot sim su adum lei bin haiba tare aduna schedule tribe si masi Meitei na tan pham chap chana thoi haiba gi pot sim di akoi leire protection da dakar oibandana koi pabung na subsan thami gi not only within the state haiba na taba koi gi koi missing ji pana matam koi India da haiba tare suki matik ma gi ratio se du gi pot tham gar yam gi tre aduna swai gi matang gi schedule tribe kanu se ahan doi koi na kamai tham bi ni masigi schedule tribe ki kanu se wari se ai se angang le lai tam jare ko lai tam jai ai si merit scholarship pangjadana ai si Delhi gi Air Force School da tam jare ko adagi ai si lai ra imung dagi oibana ai sina class 12 lower kan sida kari tawsige haba sai na khalle ba ko aduna ai masi khalak se class 10 de khalle ba ai na matung da ai mai pana di ai si lai tam tha ding amroi aduna ai kari tawsige haba sine ba ko aina tinariba imanaba singsidhi acho sangi imanaba ngatani macha masu atwa ki web ki company web kaina lei si company malik yawimni ko aduda kai haitara ponti chadagi manau nupa hoi ko moi yawrimni chaw khachani hoji moi se ko moi mayam se taminara la kan sida aina khale sigi school se tamraga aina sidagi class 12 loiraga thokra kanda class 12 fodi government of India na ai se bajana pibire ko like tamhanbire aduga si matung dadi karino hai matam za ai se mit usalaga yeng matam da kai nei tib ko adu kaktani khanjari ba adu schedule tribe oi pa ka so ba du kain khanjate ba ko adu khalak padagi aina NDA si tha dar ga di ai se class 12 hek loi ba changi ba tar ga di ai se mu free da mu tawrani training tawrani commission tawrani adai tolop sa ani khanjare kano do we do aina thijare ba ko thira kan si dai NDA change ai me da Indian Pune da tawre chahim training tawre aduga IMA da chahim tawre training tawre aduga ai commission phange commission phang basi su line sinbara sindabara khangdre ai Assam regiment da commission tawi 8 Assam regiment da ko masi tawpa matam sida ai se 15 August 1989 ko 15 August 1989 da ai se bias haba mafam du da yawi ai gi battalion da chatleba commission phangaga ko chappa matam sida adu matam da Punjab si yamna kai hatara irang leba mafam ma oi khoi Manipur dauna ko yam irang leba mafam oi adu Manipur su yam irang kalle leibani na railway station si yam nai biya sai ba khoi gi military station sidagi adu bu pura protection da tawga thare eba aza ai gi hek tung da phangbu da ai so khara curious oi ba haitare jawan sing do khoi gi notice ka to oi bani na nang आपका क्या नाम है mabang mathang da hangpa matam da ama nam yaw me Romeo Cookie no yaw me ko Romeo Cookie ne yaw me da ada ina khale nang Romeo Cookie ko shi kan na di mang Meitei mali da ma se mai maming se tongan ba to pom lai ram oi ram me mai maming se da i reveal to jara ko aduga Romeo Cookie ko yaw me ba ko yaw ma si da ina hai kali gi no ma na ming on to shi di ha da gi di khoi se ma se ai football team ai football yam sana jari ko football team da su yaw le ba ko yaw ko si da gi di amani su le ram me ba ko ming on to ka changam ba ko ming on to ka changam ba amani su yaw me Meitei aduga Meitei da di ka haitara khoi gi sports quota da changpa ama ni gymnastics ta changpa ama ni leirami ko adu loide battalion sida adu battalion no kaino adu regiment do kaino notice
notice ki di kaino 7 states ki ada ain thigal eba ko thigal kom sida ai se then I got the shock of my life ko adai ai akoi Meitei se di kai oige ha bu ST OM de general category da lerme ba ko se ko ada general category da leibani na regiment sigumba Assam regiment kumba adagi kai hai tara Maha regiment Naga regiment ka lei se changba yade by rule changba yade ba British na semam rule ne du ko ado changba yade ba ado si changba yarmi se akoi ming on thokanda ko anal kan on thokanda adagi cookie kan on thokanda mai changami Meitei khara adu ni ko now what happen is see akoi matrix se understand tau se ba the matrix of Indian politics constitution policy see understand tau se ba ko Meitei is akoi ning tho palami adu tar so economically sound oba na te akoi gi Manipur se pothok leite economically sound lebe na te aduna leita baduna Meitei ning tong sina amadamuk chat laga pot tax khomi do bakha da leita baine ba ko aduna Burma da su chat laga landai kan haise sibar se ko adubu now what happened is wari ati si tokraga 1949 da khoi si merge tawro matung da merge tawbo matam sida kamai tawge habu 1950 के योगसल को साइज दने अकोई से इलेक्शन का तौरे को MP की इलेक्शन का तौरे MP इलेक्शन तौ मतम सिदा आइना थिंगे जरक पदा पक्षा को RS पक्षा ना सना पेथिल दा आइना कोई न ताजरा में सना पेथिल ऐसे तंकुर की खुन्नी को कोई न ताजरा में अदुदा अंकल पक्षा ना हम थिंगे जे आइना याम लुना तिने जे आइगा को आइना याम न लुना तक जे मासे मागी आइडिया का आइगा मा आइडिया या मैच ओवर हेदर को अदुदा माई मपासी मम से सुसा को वेब First MP outer MP ne ba akoi Manipur ki suisa si macha nupa si ne thing dar mi se ko mana hair me ba mana Delhi de chalaga MP or ga yeng ba matam du da akoi chom da khenari si ga asom na kan da khenari si ga u matam da akoi tangkul ni adu matam da di kuki ki population su yam da male ko aduna akoi tangkul na ka kul amo jo mo so khoi sta khenam ni no su Meitei su tang ST yu ne as yang kena kerjaan ini na mana haibi me ba Meitei na mau da saw gi ba ko that was the biggest fault blunder with the Meitei Meitei na aduna mamang dani ko 52 gi wari ni sina ko aduna wali sang na IT ge da ojali sang si defeat wi hai mana election chappa du da ko aduga mana ka gi hai aina tajaba da ko adu matung da ojali sang na akoi pabung di sang na amoksu even cabinet to pass to male ba adugi to ko aina tajaba ni ko kam na hai bani da RK ga Brahman na aduna sina aina haje si kaino bo ai koi like so haite aina na bal pura ise 1975 to re ha ba bal se akoi gi lekai da na like lai ba lai hai ba tamba thingla ta leram de ko lai tambi facility tu leram de gurukul school na ma lai junior high school na ma aduda lambi su koila tharam de moi myam da na churi thar pom ba tan da phun la tani ko moi churi thar poi la pa se phun la tani yamna society se yamna backward when how a hijabani I am talking about 1975 ko 1975 adubo 1950s dadi asomna khanda devananda hoina kumba matam da cinema du yengma matam da ima ai company ki general manager ban gya na company lai khre ba somda yam khine gare habani dai habadi akoi somda di koila thadri ba lambi do aduga now akoi na mo hari se si aina hajali se ai Meitei community khata na te ba ai se akoi gi naga isin naw so ni aduga cookie gi naw so ne ba ko series da akoi gi sida da taw ba di akoi na Meitei na sida tampak ta par koi kitang helam ba ai ko aduga I am not talking about Manipur aina wari sar si dina ai gi manaba aina thingar ba matam do ada thingar ba mayam do adu du na leirami ba mowong ai di game na thabi da na ai di laibu phawai chare ko laibu dumai na phat ba yam na lai sei da aina haijage ba kana du school da merit scholarship phang ai sa akoi gi RK Anand tamo RK Anand ko tamo Dilip Hawabam gi ko akoi gi kano deputy ex deputy chief minister Joy tamo ko do enjoy tor ine ba ko aduna akoi che mangan khat phang wa ne ba ko aina haijare se aduna si akoi gi sit demand se yam legitimate oi ba ko yamna maram chaba akoi gi right amane British na akoi che tribal na mani hana thamam mane ba aduna naga isina or su kuki isina so sigi matang da di please don't take my breath har ka dum ai gi breath to ai ne chana ba poto lobby kan hai doi ne ba ai ne jaga do mil lobby kan hai ne ba ai hadi let me also get it have ai example lam pije ga ai gi imana ba ai gi heck same bench ta pamam ba ngasi tari ba ngasi gi
program se tar ba sing china google da tvu nikesh arora ana tvu ba magi tolop no magi tolop se oja magi tolop se no magi tolop se 48 crore 48 crore is the salary of one day magi 48 crore se nikesh arora hai bane ai na hachin thibo ji hakta tvu yen kan pat tolok kani ko aduna sigi wari se akoi di 하게 너트로 nate no magi one day 야말리다 no magi ni oja hati yang bio hadu te yang bio 라리 하게 너트로 hata yang bio dum thol kani ba se aina kanu to bu nate ba nikesh arora hai bane ko ai hek class ta hek phamin na ri bu ba se ko ai hek class me ni ko 𝗦𝗔𝗣𝗔𝗠 𝗦𝗔𝗡 web company hai ba company sigi kaino ne ba CEO ne ba ko mapu ne ba ko kam chaw gi yong ba aduga akhoi imana bo ne tinari hoji su imana bo ne tinai ko tinabo di because of that school ka ha ta nungsin ba du matungina aduna aina higher se sini da akhoi mayam khamina si ST oi ba se kai do oi ge hai ba se sige ama haije ge ba si angta mayam khamina se ba ko khamina se understand taw se bani na sige subject si di id adugi matam du dagi 1989 dagi id ST oi ga tabani ha ba gi tigel ko se id haure ba as a lone man army as a lone man ai tum dana thijanjare ba si poche ko thiraga kholaga ai masigi ST oinabagi adagi kai haita akhoi gi angang sing se thabak phangnabagi ko men di kai haige chak cha di kamai to doino chak cha di kala dun chak thung phi dung phung di kamai to doino akhoi chon na kada sai da akhoi adu matam tu da lai la su khara haibani khotpani na tawm ba kangbu duna akhoi ST ora nang thok dai me ko adu matam de gi kamdurgi yam lai no oram ba ya ba du da aduna hojikti kamai to gi masigi sin dok na harum ge ba ko akhoi criteria sai sida masagi ojada thabi una haibado adu du social and eco structure thabi haibani ko adu thai se background education kyam tawi lari kyam hai paisa kyam pai sigi body ni ko hai se paisa pai de lari haite ai haijage ko yamna khara faida khara lai sabe wa de ni ko ai sima yam clearly thamjage distinct culture akhoi gi sheda nupi ka chelaga lohung thoi sidi these are all distinct culture akhoi gi kano da lai haro ba to ko pa leidana sigum se distinct culture kawi geopolitically geographically akhoi ja isolate oi bam pham da leiba pot ne ba se ko ji ko eastern north eastern corner hai tare do leiba pot am be india gi mayai da na te ba ko akhoi che ai wam hai ge ba shine some chu leine ba akhoi hoji army am cha cha nga am cha loga je hin cha hai ro na ta good morning sa hai ro ba che no hona ne ba wa kang akhoi na sponsor toriba akhoi na ima trust na ma phomjei ko adu da sponsor toriba nga ji akhoi tambi ba thank you hai ba je hai ona thank you hai ba je hai ma ikai ba hai ba ko shyness ha ba je adu ni ko adu ko ma si sul lai hai ba ko and we are indigenous people okay akhoi gi group sa akhoi oja mani na sa hai bi gi ba do masagi lising amda mi ama haije 0.001 ne ba ko ai so hotok jare ba 0.001 ni mase anytime it can be distinct of the kangu okay za ko aduna yamna ka haitara masi mathangi round da mu thamjage ko aduga aigi motadi ise naw myam sing se let it be any community Meitei di warasu amadagi warasu hi saubi rakanu akhoi gi manipur gi imphal gi manipur gi thabak tawbo khopa se sidine pro data basis dai quota thamgal lore okay ko quota thamgal lore si mathangi round da quota se kamai thamdo no gi suggestion do mathang round da haijage yam no haije thank you so much kanu da lakjage oja santi laksi go jauji ki matang se masidai ta koi thokla ise koi ki quota reservation ki se la kan da koi ki nungnang na bam phawri bese constitutional ki privilege handa gi kanu tawse masi gi pose yenara adra masida kanu la adra haibe gi pot am ka moi future da koi gi major broad koi kanu haiba ta tribal ga dinaga ina koi kanu lai se ki phongdok pa lai moi tungan ma koi member da man thajan da su lai de si pot sida lai se future the brick or kan have gi akoi gi reservation gi ko tai swai da have tari am kan na phongdok pa phom sin lungnang phom gak sumai lai bese direction di lai rabani directive pi rabani aduna masi inclusive oina process have tari me amna khali ba koi gi lungnang ba lai di pa swai matang ki da koi na kamaina hai tari ne tangsin ba ya ne kamai thang gi masi matang se ko ai wam tang haijage akoi da aina haugi oja bugen ju habi gi do Nagaland gi model do follow tawal loi re moi gi konyak lai adagi lotha sema kari au ka lei sing se moi gi population gi matung na pro rata ne ba ko aduga in our case in manipur gi the case tadi naga gi am lei khrani ko adagi kuki gi am lei khrani Meitei gi am lei khrani adu kota ju da lojja doi ne ba naga gi lojja re kuki na kuki gi lojja re hoji tawrisina ST ha ga naga kuki gi na ba ne ba adu lai hai ba kamun na lojja re
मोनी के कोटा फिक्स लेट्रेबा अदो अखोइना हाइसिना अइना सजेस्ट तौद्रेसिना कनाते चाकथुंग जे फजना थुंबीबा को आइगी मीना सुंगनी नंगी मीना सुंगनी अदुनी येनलो अदो दैट इटसेल्फ इज हैपनिंग नाउ हौजिसोन तौरिबनेबा को सिसे अदुगा सिना मणिपुर की ओइरे को कांते लेट्रे नाउ मणिपुर की सिटी थबक सु लेते हुजी को मणिपुर दे थबक सु लेते इंडस्ट्री सु लेते अदगी टूरिज्म सु लेते काई लेते अदुना दी कमाई तोकेबु मैतई हेबा जाति से सिदिने इंडिया दा 1947 1949 दा तालपदगी अखोई की ईरान दगी कनामता ब्लेम तौजदे को इसेता अखोई की ईरान दगी को ngasi boxida अखोई का हाइतारे खितंग थंगतपिबा दो सुंदो तोक्तरेबा बिकॉज़ वी वर इन जनरल कैटेगरी अखोइना ना ओबीसी दे चंगखि 1978 तक चंगखिबनेबा अदु ममांगददिना I was competing with 𝗦𝗔𝗣𝗔𝗠 𝗦𝗔𝗡𝗧𝗜 I compete tauramine I haji bab tabiu mayam I haji bab tabiu adui mamangdadi I was competing with the likes of 𝗦𝗔𝗣𝗔𝗠 ki bagi caliber duga you bloody dogs and Indians na hire thamamba Indian sing mana ICS exam do top taurine ba adugi community duga iga compete taunare khoi taunare sine ba haji se ko aduna akoi gi di hojiki sida I hajege akoi sida ina khunba adagi entrepreneur lai sing ja I security provide tauze ko security provide to the lupa lising ni pan den ping di mo because they also don't have money moshi ba chale te economy yang weak we costliest city in the costliest place in India da khwai ji tang ba ko aduga inflation rate khwai ji wang ba adu paisa su leitam tolop su phang da ko aduna akhoi di loire ba now in this situation I gi Meitei ijanupi mayam sing se yam lei ko I di NCC gi CEO ramani na I cadet yam lei ba graduate lawyer by NCC certificate by ko graduate lawyer by NCC certificate masu army officer su oningi adu su khamte because standard is low education standard is very low then nga musu ngamte ko adagi grade 2 ga 1 ga siam try to adu su ngamte man la is grade 3 da la graduate lawyer nu pa amana grade 3 da la grade 3 si oiba tarasu ma phangju si te grade 3 से सिलाको मतम दा grade 3 हेबदी आई मयाम गे खंगबा हाइजन गे को ऑफिशियल मयाम गे खंजन गे अखोगी मणिपुर दा थबक तौरि मयाम सु आई हाइजन गे grade 3 हेबदी अखोई सेंट्रल गवर्नमेंट गी जॉब तदी कांस्टेबल हेबनी अजु बगी रैंक तो नी CRPF BSF अदगी रेलवे दा सु सिगी रैंक की तोलोप तो अदुगी रैंक तो दा को grade 3 दा तारेबा अदु grade 3 दा तारक बसे मसे we are waiting for the अदु मुदा खो पामेबा because अदु थबक तो तमत दिल पा लिसिंग yang की दिमा तोलोप फंगेबा को now सिगे grade 3 से सी तानना बि दमकता अखोई गी सिदगी दी क्रीम मोन चले कई नोबु अखोइना कम्पीट तगदोबा पॉपुलेशन से ST जनरल कैटेगरी नत्रगा OBC की कैटेगरी दा लेबा जनरल कैटेगरी नत्रगा OBC की कैटेगरी दा लेबा को अदो जनरल कैटेगरी नत्रगा OBC की कैटेगरी से इंडिया दा 100 करोड़ लेबा अदो 100 करोड़ हाइबसिदा इवाम हाइगेबा को मद्रास दिल्ली बॉम्बे कोलकाता मरी से आई नांगांग में खंगी को अदु मतमदा तमिलनाडु हाइस्टनी मद्रास लेसे को माई पॉपुलेशन से 7.2 करोड़ होय को अदुगा ST की पॉपुलेशन से 7.94 होय अदुगा SC की पॉपुलेशन दी क्या होय 1.44 करोड़ होय अदुगी मतमदगी मद्रास हन चखोतना लाब महमदो अदुगी पॉपुलेशन से 1.44 करोड़ होय बाहुजी अदो अखोई की 15 करोड़ से 15 लाख लेबसे मैतई की अदु चंगु मतमदा लाइक बुसु मुनि हेली लौवे बमोना अदना द सेम कोटा बेसिस आइना याम वारी से अंगांग सिंग याम वारी से चानिंगा इलेक्ट्रिक गदी सेदम फ्रस्ट्रेटेड ओइदना बीओसी दगी ड्रग लेदना खोतना चारि खोली मसे करिगिनो फ्रस्ट्रेशन ओइरेबा मोय फ्रस्ट्रेशन लाएबा थबक तु लेते कैन तोंगा लेते क्या करेगा आई वांट टू सुसाइड हाइना रेबा सेदि प्रॉब्लम नेबा अदना फर्स्ट थिंग दिंग असाइगी मसीगी प्रोडक्ट बेसिस से कोटा सिस्टम से तौर मतम अखोगी डिफिकल्ट होइरेबा यूपी दा लेरिबो सिदी 22 करोड़ ने यूपी दा लेरिसे and the maximum people are OBC adu UP gi mayam du akhoi na pugai na ding amdre aduga yengse seida Maharashtra da na 1.33 crore Maharashtra Bombay ga leiba mahum se 133 crore ne OBC gi adu khoi kamai to dori kamai hing dori sine ba ha je ngasai gi lam haiba se sidi oja hoina haibi ki to ST haiba matam da di ILP sidi masana lakchar da pot amne ba ko ST hoima matam da aduga ai wam hajaram ge ko 18 of May आई इमानव मना फोन तौर को XMP आई इमानव फोन तौर हंगे शांति
नोगी इरांग लेरबनिना अंगांग चामा आई स्कूल थमगे हाइरेबको मागी स्कूल से अमा लेको अदुदेदा आई थमगे अदुना अंगांग चामा थारो हाइबा मासी गवर्नमेंट ना स्कीम तोबा स्कूल लमनेबको अदु येंगपा मतमसिदा माना हाइ आइगोंदा हाइ आई लोरे को वारी से लोरे कान आइना चामा अंगांग चामा से अखोगी इचा इशूसिंग सिगिबा लेदना को लांदा हंदकीदा सिगिबा थमगेना खल्लेबको अंगांग चामा तरा ले अखोइना हुजिकती अखोई इमा ट्रस्टना अखोइना अमा फॉर्म तौजे अदुना 72 अंगांग हुजि स्पॉन्सर तौरे था होदिंगी पैसा पीरी मोइदा को याम लाइरे याम वाई अदुबु ब्रेथ अर्निंग अंगांग मचादो नुपा मचादो अदुदि सिदोखरे नुपी मचादो अदु इजा को मनी याम यंग वेदी मचा नुपा पिद्रुंगो याउरी को युवराज कान हाइबा अंगांग हिंदो को अदुनि अदु तोरपो मतम सिदा आइना खल्लेबा एस अदुदी अंगांग चामा लाइक तम यानी खल्ले अदुगा कोना रूल्स एंड रेगुलेशन मोगी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन तो थारपो मतम ददी क्राइटेरिया दी एसटी ओगेदा वरमेबा अदु दम यादरेबा नाउ आइना लेटेस्ट अममु खंगे मयाम प्रजा अखोगी मणिपुर की प्रजा खंबीरंगदा खंगे को EMRS हाइदना स्कूल्स मयाम लेयेबा EMRS हाइबनी को इक्लबिया मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल हाइबनी सेम एज नवोदया अदुबु सिदा तमगदरबा से सिदी ओनली ST खक्तनेबा अदुगा अखोई मणिपुरदना सिगी स्कूल से पूरा सेंट्रल फंडेड एंड देन स्टेट का पोर्शन खरी आउ माले पैसा से को अदु सिगी कनु से स्टेट अखोई मणिपुरदसु शेड्यूल ट्राइब हिल्स एंड ट्राइब शेड्यूल ट्राइब मिनिस्ट्री लेदना अदु पैसा खितंग हापन दु माले को सेंट्रल गिनी वेरी का हातारे यामना प्रोम ओइ बाकनो स्कूल ने को सिसे को स्कूल सिंग 21 लेबो अखोई मणिपुरदा only scheduled tribe can study there ado ai di sing thuk changtung phangde ai cha sing di changtung thuk phangde bana ai ja hawda ai he popi du nate ko ai cha di tamali ai army ki kanal warmina ai si ai di afford tong ma ba ai cha sing langmai tong da natraga ka hai ta wai khong da adagi yang sai di ba moi sing changtung aduna yamna waraka dori ya waraka de khoi si hoji de ki khoina lohung to bata ga di kamai to de bo khoi phibam si yam cholkani aduna aina request to jori se aina request to jori se community ahum de ne community ani da ahum da ko aduga ai kuki si nausing nagai nau si nausing se da khoi na si to ko matam ta objection to bi kanu maitei gi na maitei uning de haiba sing do I am ready to discuss with them aina ngasi bo morning to the naga isi nausing ka wari sanar pata sigi matang si sanar mo tanda moina ngonda na nang hai si lale amta help tri ba chumi hai bo tani I am ready to speak to anybody aduna aina si akoi na si che akoi Meitei su phangjage hai ba matam sida na isi nausing sin na objection to birakanu ko akoi gi su akoi angang sing se loire ni akoi manipur ko majang tani okay ko aduga one more thing aina ama request am to jaram mage Karigumba, Ahoy Honorable Chief Minister na. Ko. Honorable Chief Minister na I hajari sini I have never spoken anything. Mana to sing siya hoji fogda di ID hari din ko. I am not from any party. ID hari ni Manipur kan na bai tong ta system drug loan ba bu ya bro. Natra na. Drug tha ba ya bro. Ma pandemic changhal lakano hai bani akhoi myam le mina se hai bani. Du changmi na ba ya daga di mai tong thingjalo hai bani ko. Aduga kai hai tara samban khajalo hai bani adu aram ba nate pana to bani. Adubu Sigi ST demands hai. Simatati ai Chief Minister na karigumba doubt le ma atopa community amana abidi hojiti kuki sinau di tana ba yadre ko naga isinau naga kaisu objection tawkani haibagi akiba le yata gadi kitang nang ba le bitar gadi akoi chachage ba amta simbiro ba unana ba do akoi chachage unajage ba kanam ministry no akoi convince tawjage ba ko so that khada dana gyan tana ko akoi su nagasing isinau su khoi gyan tan hange ba kari no khoi na hari se ha ba sida karinta so oi moita kainta so khoi lemina si hingmina si akoi gi su kitang protection tau jauge adunda di chao graba india sida 1.4 billion sino ke ano macha kangal ka खंजल लक्तर कांसिदा अखोई से कमाने हिंगो गदगे हाइबदुगी रिक्वेस्ट नि अदुगा कलिगुंबा अखोई की चीफ मिनिस्टर की जेनोर सिदा को माना कहीं बसी से रिकमेंड तो बिदना अखोई को फंग बता दी it will be written chief minister sir with due salute I will say today that it will be written in golden letters okay thank you so much sini item jaram okay I am nungai je to ka khoi gi yam phajai jana ku thabiri se khoi as per law da kemta sok to banate khoi dream khoi gi democratic oba demand lai se duga marom da state ke sunta na ku india pumba yeng matam da so khoi gi economically eduga khoi gi educationally eduga backward ore basi kamaina survive tawni masi da protection si gi dam ta tangai phadab du su lakpa phum thambiri